Alin bau tu. Selalu saya jawab apa? Setiap engkau makutana baca astagfirullah. Insya Allah. Itu luar biasa Pak. Nah, jadi astagfirullah yewe Nabi tersendiri pawi. Bahkan nalanjutkan hadis Nabi ta wa min kulli dikin makhraja. Lepas suki pun Allah Ta'ala puli pakka cipirna pakka linongi. Iya kata sedih makna, wih maka dia kasih anakku milau duit dia apa dia kata ni si minggu meniji ya gerusuk baca astagfirullah. Mak baraka ida oi pusingkang. Engkau pak beluk motor. Boleh kak bolana kalau wisas mak baraka istighfar. Kamagi nasang iya terakhir pak kamajadi bak punasa baca. Lalu bukas suni turu baca astagfirullah baca di pagagai. Nami kak maka menjadi bak baca terakhir dibaca nah kurangi naset desa 10 juta. Baik, di pajik gagal bukas suni aja. Mina tutu itu kak lo masih gi. Magena senapa kak mi tutu tapang kemana anak muda lipang. Magena sa mi kak mita motor paji. Mataru mita motor iya resapa yang kato. Di natawari nalibis tas dan di iyak kamajar di bang. Makanya katanya itu saya selalu amalkan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang terhormat Bapak Sekretaris Camat yang mewakili Bapak Camat Baranti, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kami banggakan anggota Majelis Taklim yang sempat hadir, hadirin wal hadirat yang kena masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih merajana pun Allah Ta'ala kemana siki pada napi tutur pun Allah Ta'ala mak depu-depu ngerundrungi dalam rangka acara peringatan Maulid. Mudah-mudahan agama menjadi papaletu insyaallah pada tu malam bukung memagi-magi dan tolong baraka lino lebih-lebih serimundina pun Allah Ta'ala insyaallah. Salawat beserta salam lori lima lebih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi nasabari salawat tamanang na panunno ipun Allah Ta'ala pamasin dari kampung tayo insyaallah. Jamaah maulid yang kena masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sebenarnya ya kutulum maulid. Ya, inaro hikmana alamo di Cina di nak sama-sama tema maulid masih ya. Sehingga wadingi pasilelele masih ya, semakin mega yon rema maulid, semakin mega towi ilolong pak disangang. Ya, semakin mega to baraka ilolong. Ya. Tapi cemuk kilau maulid tacik di pak diseng ilolongan kali sekian banyak kali sekian tahun, luar biasa. Ya, termasuk salawat mo bawang ilolongan neyule panenungan, ya, luar biasa di baraka itu lolong. Turi termotivasi ki melu masalah aku tolong maring kalinga hikmah maulid. Nah sebab mega ipahang ieu baraka ni sengi salawat. Apa ya ko salawat emel itu hampir semua sinina teman-teman lebih king kadire sinina ya rupa kadaru melo ya kata ye purenu insyaallah kamana ngi baraka nu salawat.
Ya. Baka maka yang digurunta yaitu salawai tak gatu kulit kuniat tah. Adi punya kan baca insyaallah. Nah, jadi ru salawai ini mana melogi gama lampe-lampe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkatu ma kada aja mutarai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa dimatu. Ayamina salah ko makadaki salai ko ka sayyidina na. Salai itu berarti tak baca. Itu ayumi ko makadaki wat di mato pakai sayidina angka mato mulai angka mato dia pakai sayidina angka mato muncul makadami Allahumma sholli ala Muhammad angka to muncul mo panero sallallahu ala Muhammad. Iya ko seandainya tulai malai sara iya masalah wae minimal tak bik ke 100 diusahakan itu. Niki tabe yaitu yasengi masalawa masih kiri ang kapital lupa masena po ngini yuli pananunga. Yan may lawi pa masena po Allah Ta'ala. Aga yaro ang kapi pa masih melo mingerangi. Apa ini rupa tahu itu orang tak lupa deh. Melo kima ko ya lupa ini. Ang katahu si gandeng ibene na lo masih Esenali supole masigi na lupe benena. Pura ninukau jadi nalaken na tuda manontong. Matangangi manontong tak peningera benena. Angka to di benena min riadenge. Nasai aga mana itu mingerang. Mana kana sama lupai ka. Salah ini baka ada talu ngesu. Milo ya aku yang lupai wi. Itu apalagi seng itu persoalan ibadah tapi pammas itu apa itu ko yulim mingerang iseng ipagkasibiyan. Yang kedua, namo ingerang di tuni di semak kada yuli kapagaw. Jadi katobi pammas melo ipagaw pamadari ingerang makada makanja ko tumas sa pajaduha. Tapi makada batak ko si kaji negato ha. Menderiri sayingerang makanya makanja ko tuma dua makanja ko tuma tahajud makanja ko tuma witri makanja ko tuma sikri tapi terkadang lupa kikutu ini pakau magai diga pamasena po ang kato tahu ni ngeran ni napagaw ni tapi ya mapala taimanu si minggu mi pajay magai ternyata pamasi mananungang itu si dito pa pamasi puli po jadi kapital lu mengerangi melu pagawi yang ketiga melu pandanungan. Yana tu nak kada guru tak Profesor Dr. Muin Salim iya ko tu milu doang iya rojolo ilau puang tamasai ka rilalan na pakkasibiyak. Mun ripitan lau pangali bale pangali uto pangali bene mun ripi kalau lo wasaro kau pagakalo lo ko ya mun ripi iya rojolo puat tamasai kak kasirilalan na pakkasibiyak. Iya ko mamasay na sa pungala Ta'ala rilalan na pakkasibiyak ni di gaga pakkasibiyak marjita pagaw. Jangankan katanya 5 waktu tahajud pun mudah dilakukan ketika Allah sudah merahmati. Iya rojolo ilau. Jadi itu berakan serawak luar biasa. Jadi iya tuh nerus ini tunggu-tunggu malah bikin kaya diri termasuk iya kung katau baca salawae maka disalawati oleh Allah maka di Nabi ta man shalla alayya salatan niga masalawa loria cicang sallallahu asyran salawaki di pungala ta'ala ke 10 ya kutulay malay sarapakan na ke 100 tajang iya kasi 10 salawat na pungala ta'ala artinya apa iya ko na masaiki pong Allah Ta'ala na kasana na salawaki ki pong Allah Ta'ala berarti nunno ipamase na pong iluri nangyisang ipamase di gagawat di kejadian anu madicik ko tanya pamase na pong makanya ta aja terogi aja ta pusing maka di maga jero nang katausas mak bali bola masigi di jeneng kaya ditatapan ko masigi aja na ta pusing di gagawat pamase na pong ang kataw liwak mula na. Madya ay ginasat di ko tanig ko masigi sampai dyan na magay mamasay puwang. Yan ay. Ya.
Jadi itu barakatna salawat insyaallah. Nunu ipam masina puangi. Setiap saat ini maki tapam masina puangi, meringkali ngapam masina puangi bawa biang hadir. Pamasina mana? Saya bisa hadir di sini karena rahmat Allah. Ajal halo tak lupa pamasina puangi. Yeah. Tadi saya hikmah maulid di Pangkajene. Pamasina pengatala kasih ke aku. Pemasi pengatala matu bergeser si kalau penrang. Pamasina pengatala. Turi ngerang ya rumah kena pamasina jipong bang kawaku. Piku jalan supaya nolong pamasina pun perbanyak membaca salawat, perbanyak berzikir insya Allah. Bahkan di dalam bukunya Ibnul Qayyim beliau mengatakan barakatna salawat sampai bisa mengabulkan hajat. Kau kehajatan. Apalagi kalau dengan ditambah dengan zikir-zikir lain, bukan hanya salawat, tapi juga astagfirullah, la ilaha illallah, ya terutama. Ya. Oleh guru kita Profesor Dr. Rahim Arsyad. Oleh Kak Bolana, maka ada Kak guru tak, iya jama-jamaku, biasa kasih engkau bi Kak lo kampung na tahu na biasa na tuh di dua mak si bawa pak sopir, engkau garo si kiri guru tak makanja imam malakang. Maka dia guru tawatiro aja masyarakat lalu si kiri nasi. Agairo astagfirullah kasiratu Allahumma sholli ala Muhammad kasiratu la ilaha illallah. Dia telui. Dan itu alhamdulillah saya amalkan. Ternyata wuka yurbarakat ni sengi astagfirullah. Nabi ta sendiri napawi dan hak desa makna wallahi demi Allah inni la astaghfiru wa atubu ilaih. Iya naseng de upaja toba milo dampang kupung Allah Ta'ala. Berapa kali istighfarnya Nabi? Engkau makan 70 marrah. 70. Engkau tu makan 100 marrah. Tak beka 100 istighfar Nabi ta. Nah padahal kami pikir iki iya tu Nabi ta tau ya dampengi dosana mapura laluwe si bawa manguluwe. Coba gare. Ija minta masuruga. Magi pernah paja na baca astagfirullah. Ternyata astagfirullah bukan hanya sekedar ucapan untuk minta ampun kepada Allah, tapi barakatna masluwan nama sakka nama sagina. Itu astagfirullah. Termasuk ya kong kehajat-hajat insyaallah. Ini astagfirullah ya, jolo. Tali sar astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih. Meki muncul astagfirullah astagfirullah. Yang penting dia nak ada astaga. Kalau kita nak maguki astaga. Astaga kinri malan nak aku mana HP kapan runtuh itu astaga. Hai, diji gaga astaga tu. Jika betul itu gaga. Mana ini patron makan astagfirullah. Jadi tepat mulai ini mati insyaallah ada hajat insyaallah astagfirullah. Saya teringat di dalam satu buku dulu itu ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, salah satu pendiri mazhab Hambali. Nah, beliau ini ulama besar, dia tinggal di Baghdad. Nah curita alina maka ya na semagi nang kasih di waktu masih nalak kalau Basrah, nalak kalau Basrah. Dia isina sama kedik mangka tak pemik kalau kuruh. Magina selatu ka Oko Basra itu salah satu kota apa namanya kota kecil di Irak. Lipak kak masem pajak birejama. Pura ni masem pajak ngisatawe. Munro ka istirahat ukro masigi. Ini ceritanya ini Imam Ahmad ini. Dia ahli fikih, dia ahli hadis. Mundur kana saliwu-liwu koro, we macai petugas na masigi. Salah ko tu. Di inawat di tim matindu ko masigi. Dero ni sangi makala ulama lupu. Latu na si saliwang ako kasi terasi mundur kasi. Wi macai mobi nasukanga. Ayo ko liwu kurut. Magina kana sa nasukanga. Tapang ka manabu la kuro yulo na masigi bubuk-bubuk kecil. Tapang mo bika makalay. Kau kilau. Lau nak nasa kurut tama na, ternyata pakai buah roti.
Paki buah roti. Iro paki buah roti nulini tama kasih ya cika bola na. Makalay Imam Ahmad apa le namat ti iro paki buah roti. Iya pa namat ti ko tanay bi. Jadi perhatikan ni Imam Ahmad makalay magi pak berarti di namat ti mati tanay pinamati ternyata terima makalay pala astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Jadi makalay Imam Ahmad di perlu nepis galina. Makalay iri di siatang ni tapagaw iya we mak luti nasa kurang lebih ni 30 tahun. Jadi nasang 30 tahun ni tahu turu baca astagfirullah. Maka dia rupak roti selama nasa turu baca astagfirullah di nawisangi maka nasiyakan ni hajak ku nasang napa boleh pun Allah Ta'ala. Cidi manibawa nasa di panakabulkan ipung Allah Ta'ala. Maka day Imam Ahmad kegay na iro maka diyam ni nasa wilor ripuangi tanapuro kasi napasirunto kasi di palita lupo maka dinigay ro maka diyasang Imam Ahmad bin Hanbal tapong maka ni astagfirullah Allahu Akbar kita takabir nasa saya Imam Ahmad bin Hanbal mataru na ka daw. Di na ko dali na pasangin na majama ni na bau liman na dan sebagainya. Ternyata berakat na astagfirullah luar biasa. Magi nang kay Imam Ahmad di na sa tinggal makan magi nang kami kalau basra. Ternyata ni kagatangi berakat na astagfirullah untuk papole hajat na ipaki roti. Coba. Saya rasakan bau jiwa sekalian. Iya, alhamdulillah. Ketulang ka milih siliw tu jadi ibali wati roti ang katupuli bilog ka na sang upujila daji ututa iyak ban na malay tapi nasa taringa watu si minggu pito na pamasudi ko kaba jadi bali ro kijak gering mendeto na jupanda ngapa na janci ka di si minggu Purato ni wasisi uto nate korjupan ada aku tanggal sikoli sumalay. Si janci nak baje rupune oto angka menero to malay oto na sawi tak dampay kau sas di panasudi yuru aku Muhammad. Purapun aku janci tahu na sa makiro ka postas artinya di yuru kau galui. Nairu watu ewi nyarala da. Angka undangan ku macara merubani cara masapari. Ukoi masih alami apa? Watiru sini teman-teman bikin kia dire. Labu kaso latu bangi tahu latu mataruna tatong kurma sige pak bangi tahu. Takung ka manaha purana batawe makatan dia jiku na sestas atolah ada ku oto indrang. Maka dia rupa haji. Mana ko to indrang ada ku pure balu te pa di na sakit bali paselena ada ku ina ri rumilo ya la baja na di panawaja kita uri malay utuwi na pura-pura la ku si janci baja maka de manero pa aji siaga duita perluan ada ku 20 juta lebih pa aji na baja ko di cew insyaallah loki boleh tali rudi siaga ta perluan nama pamula pole masih pinang erotuk mapalari utu yak bau utu inreto na mapamula sale boleh tu dia astagfirullah tu lalu kapang astagfirullah we janci te puangi astagfirullah pokokna astagfirullah materu we magi naletuk rumah sikit apang katong makan lalu malah boleh dibagi dicau paginya saya langsung orang itu orang rapat lau nak bolana nak bika ustaz sia natanisi kak siaga di tak perluan Ngkajolo nasa di talakur. Alhamdulillah. Dapat juga kak Jupanda purano terima di berakat naga. Astagfirullah. Ini saya rasakan Pak. Iya. Bahkan alim lebih nabita. Napawi nabita makadaman aksara minal istighfar. Nigi tau baca pamege baca astagfirullah. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka dia nabita nigi tu pamege baca astagfirullah maka dia dikeluarkan dari sekian banyak masalah. Engkau mana masalah itu Pak? Yakin nggak? Kemana masalah tah? Iya.
pada tuan sangi pangoto tarik pada lengi lah saya kata kioki nako imundri maka dah pada lengi lah saya napang kau kini bicu ya wa maka dah ang kami liwa kata makro maka cucu lah dah iye pasuk ko kak mundri ni roto tarik lo basi ada cucu iye pada lengi lah saya ang kami liwa kata ngato bos kena yakin nggak di mana kehadiri semua kita ini punya masalah. Engka masalah boleh kok kiga anak nah magai betah masalah tu itu. Tacit dimi pakadang itu buah masalah. Wih pada teluang purut. Coba masalah tu itu. Engka tahu masalah na boleh kok tu silakan. Wih deh sengusas engka mana sepat doang kasih tepak buruang nggak? Ada kupat doang nggak kan sepat doang selingkuh. Dia wisang itu dia nak keruntuk mata lipungi ribu akak dia nak keruntuk ya bupak dengan selingkuh ikan kagak nak usaha aku maka pakai bani asidakangi berakat nasidakah aku bang insyaallah magi-magi matu jiro laki kuro tapa mainga kang normat tabaca ru asal masih dekat normat tabaca angkat terus ini teman-teman bikin kedere anggota puli batu-batu lo pesantren ini di penetama ko kantor ina terri kai aja terri ko tu ni taman ki anak sekolah tamai kama kita terri na sana salai kak biniku ala kulit lah sana yo pulangi makan ka silai bani apa makan mani awi upo jilak na biniku sasde kasih na melu silai engkau mana sayi wakati lo kusasi tepak guru kak kasih maka dah kak pakai bersama kilo masih maka dia kak itu masih makan jalan ada tempat yang paling tepat menyelesaikan masalah sebindatan mesti kepada siapa mengadu Allah na bola na pun Allah Taala iya tu tahu lo masih itu lo bola na pun Allah Taala makanya Nabi tamakadai ni kita tu lo bola na pun Allah Taala masuk bagian keluarganya Allah ya kuiki kupuangnya sebagai keluarga itu nih utama nih keluarga pun nggak tahu agak masalah tak kau nih jadi pulangnya orang kota maka dia akan membaca maka nak baca astagfirullah upuri masam pejam mengeri bila tu isah maka lima kami roka insyaallah upuri subusi kita baca sih kali siaka siratu jadi insyaallah mageroli suni kira-kira 3 hari kemudian matelpungi. Nasawe ustaz, nuli kak biniku, lono, wih, berakat na itu astagfirullah. Laku loni, nasawe masiri kaja kak ayah lah masiri. Nabi ini tu mau bikin, mau mau bikin loni. Berakat na astagfirullah. Itu ya wisengi pak, maka di mari ginang kamari pala dan katolo boleh. Angkat tu letuk mi tapat tu dah tapu mangungu. Mak tu. Kalau wei ka ustaz, aga. Nasayir ya matampu ka. Jadi nasa macai laki ku ko kan na italu anakku. Litu laku litu lah sana. Si cocok lah pada lengi lah saya. Lah mana kata ulah nasa di naru nasa ustaz. Usik kak nasa. Ali nama tu nasa malu mana kamacai kan na talu anak. Nadali nasa ni ina rusak kali. Pikku cara aku kasih seri kau mengiru laki ku aja nama saya nulit terima nasa ni. Nah iya mah tu. Betul nali nama tu pakui. Mana kecari lo nasa? Batu jinali 2 minamilo anak pak pilih ni pun ni. Itu. Ima kadang-kadang ustaz upagau maka dah kasih dekat tu. Baca tu ada astagfirullah. InsyaAllah lepas tu gitu pengalaman. Angkat tahu boleh dipandang. Lipat-lipat letuk boleh. Dia kira set dengan letuk boleh kah? Itu enggak satu nama yang ini. Boleh dipandang dia kira set diletuk alih nasib. Alih na pelari tu na payro parkir na ko boleh pa ang kami ko boleh wangka magi nang ko to parkir miring Dia makan ternyata kasih memulai stres ang kalau boleh. Ani ka jalo kakilala na sa di ang kamuing kalingo sa jilo ka bola tak. Bagu kena saya diwakati, agak tu kerebas, tabaraka kita kasih. Ia riak nasa mati biniku. Jadi,
Nasang di napa aja turiwi ngerang. Teri nak nasang iya ro anakku salah paham ni. Mana kenasang kami mak bini. Ada kulit lah sana ni. Tiba. Palaling jelas Dan itu berapa kali sampai kembali ke rumah sekarang. Turut kasih melalui Solo boleh. Makassar ke Masipi. Alin yang bau tu. Selalu saya jawab apa? Setiap engkau makutana baca astagfirullah. Insya Allah. Ini luar biasa Pak. Nah, jadi astagfirullah yewe Nabi tersendiri pawi. Bahkan melanjutkan Nabi ta wa min kulli dikin makhraja. Lepas suki pun Allah Ta'ala poli pak kacipirna pak kalinongi. Ia kata sedih makana, wih maka dia kasih anakku milau duit dia apa dia kata ni si minggu meniji ya gerusuk baca astagfirullah. Mak baraka ida oe ko singkang. Engkau pak beluk motor. Boleh kak bolana kan wisas mak baraka istighfar ni. Kak magi nasang iya terakhir pak kamajadi bak punasa baca. Kalau bukas suni turu baca astagfirullah baca di pagagai. Nami kak maka menjadi bak baca terakhir dibaca nah kurangi nasi desa 10 juta. Baik, di pajik gagal bukas suni aja. Mina tutu itu kak lo masih gi. Magena senapa kak mitu tu tapang ke mana anak muda lepang. Magena sa me kak mita motor paji. Materu mita motor iya resapa yang kato. Di natawari nalibis tas dan di iyak kamajarat di bank. Makanya katanya itu saya selalu amalkan astagfirullah. Iya. Insya Allah bawa biang hadir. Bahkan engka si diriwayat rampayero berakat astagfirullah. Engka tahu dulu menguluk ke Nabi maka di engka gaji ruwet di wama malaka kasi nawakan makanja-kanja pak kalinongi. Maka Nabi tangkah kadiagar nasengi. Iya mi baca iya ko palawangan nak bangi si bawa kamae di waktu subuh. Marjira jingi. Palawangan na bangi si baka ma subuh topi. Jadi kota tian na pito pada salama. Dia tulis baca ini. Jadi bawa biang hadir maka dia tawiru tapunan ya Rasulullah kaya na basa. Maka Nabi ta subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Telu kata. Subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Wih, tapali sumat di irun langir tahu. Lo memalakang pokok na subuh, ang kami menyuku masigi na bataw. Nabaca yoro. Berapa bulan kemudian, angkel lisu punangin na bita kada we ya Rasulullah tatambay sa dilasaku. Aga sih. Nadi pa na sa walu pa ikipurang kasi gitu, maaga sih na sa. Megala na si dalil haringam puangi. Makanya nabita